Sizwakele phikeni lwendaba sithokoze mbukele ekhaya lotshani ngelesithathu endaba masibona lapha inkomba zomoya eziphekelela amafu asibekele endaweni zangale ngeWestern Cape nawuthi uyangenelela kubogqebeka uthinge lapha phezulu kubo Northwest sibona lapha amathuba wezulu afika nge30%. Nawuthi uyangena ke endaweni zalapha kubo Durban ungenelele phakathi uyathola ke ukuthi izulu lithi uqina nge60%. Akhe sicale ukuthi kusasa kuzabanjani na izulu ke nanda endaweni zalapha kubo Eastern Cape ehlagwini yakhona bese nalapha phezulu eMpumalanga kuthi ke ezinye indawo ke litholakale nge30% lapha ke eJingalanga livulile. Nasithi siyaqala sithola lapha isilemukiso somjijo odumako eduma kumbi lapha ke endaweni zangale endabeni zokhahlamba khambisana ke lapho ke nesinanja abantu batsheje bayelele lapha endaweni zabo Uppington kunesilemukiso somlilo wamahlathi nawuthi uyaqala ke emjijo odumako beyikhambele lapha esifundeni seMpumalanga ke siyoqala ukuthi anjani amazinga wokuchisa ePitori lithi ukuchisa lifuthumele lingale yachisa bo Bronkhortspruit bo Johannesburg nakezinye indawo sifuthumele nawuthi uyaqala isifunda sangapha ngeGauteng. Akhe sokuqala iLimpopo ukuthi yona injani na iyachisa lapha eMusina kuyachisa ePhalaburwa nawuthi uyaqala kezinye indawo ke maphakathi nesifunda nakhona ke kuyachisa abantu bayelele esifundeni seLimpopo. Khumbule ukuthi uqale lapha isikhumba sakho bona singachi iMpumalanga yona ilindele lizudlwana kodwa ke noma injalo endaweni ezinengi kufuthumele kulapha eStandard 10 ngakuyachisa ke nge31 endaweni ezinengi lapho Malahleni Metlberg lifuthumele kamnandi. KwaZulu Natal sibonile ke ukuthi lindelekile izulu noma kunjalo ke kuyachisa lapha eVryheid nawuthi uyachinga ngale ngegwini eRichards Bay eDurban lifuthumele nalapho ke ngeKokstad. Akhe siyoqala ukuthi isifunda sangale ngeEastern Cape sona sinjani nanoma lindelekile ke ezinye indawo izulu sibona isifunda sonke sipholile sifuthumele ke ezinye indawo nawuthi uyachinga le phezulu eMalitswayi sibonakala ngasiyachisa eJingalanga Kapa lipholile lapha ke eCape Town nge22 lapha boThen William lithi ke ukufuthumala kezinye indawo ke zinengi zipholile zengokufuthumala ke ngapho iNorthern Cape yona ke sibonile ukuthi lapha eUppington unesilemukiso somlilo kungombana ke kuyachisa begodu ke kunomoya ongapho uvunguza kulezo ndawo lapha eSutherland kupholeka kamnandi nge26. Siyoqala ke ukuthi injani iFreystata yona noma ilindelo lizulu sifunda ngobunengi baso sifuthumele siya ngokuchisa kezinye indawo ezinengi. Asibalekele lapha esifundeni sangale ke ngeNorthwest kokugcina siyabona ukuthi kunezulu noma kunjalo ke indawo ezinengi ngapho kuboTaung kuyachisa boMahikeng nge32. Sithembe ukuthi abantu bazaba nobusuku obumnandi tiro.